Hasta la tibiyag! Wow! Una yun ang nagmayat day timula yung abukado. Di kat dayta, kandadakkel ti bunga na. Agsabsabong da na. Bayam tainton agbunga da, ikan ka. Ay, sige man nga Rod. Jack man nagkan iti abukado. Jack man amo. Takasla kayat kumutan aramanan ti bunga ti abukado yo. Kat no umay daday wan ti bunga day ta abukado me. Ay, kasta aya? Numang rugin nga agbunga, nagadon dagiti agurdar. Apay akas ti panangkit kitang kanyak bakay. Adarod kayat ko akanon lakay. Anya dayta? Buko. Kayat ko ti buko. Adamad di talikod ang tibalay. Yalaan ka inton bigatan sumipngitan. Anya nga inton bigat. Itan Ay, rabiin bakit? Kung may siya nabanog iti trabaho. Mapankawon no saan? Kayat mo, amargrag dahito ininawa. Ay, wanin, mapanakon. Sige, tumakder ka nga rudan Uy, mapanakon na talaga. Ay, nagrigatan ayat, aginaw ti asawa na. Kanya ngay nga rod. Kastala ti biyaga. Anusan? Mapan ka kade, wano, sumanao ka pa ila dita. Uwang ka di. Nakon. Ilaw sa gabing madilim. Pare, mayat matlang ti kansyon kaw. Mayat, pare. Naidumduma akan siyaw. Aginom ta pare. Ibusan ta daytoy arak. Ayun Kakaisuna nga itaakla ang manan apim masyar dito'y balayaw. Si kantumet nga main. Ijay labang kag ti ayan mao. Siyak mati kumansyon, pare. Sige lang pare. Agkanta ka. Denggam pare. Asinaw, jay kadwa ni tatang mo nga agin inom. Nimang makaryo day chay nanang. Apay, di yumanin malagay. Jay kumpare na nga agkabaw. Jay ibagbagada nang itaray itinwang ijay kabangibang a barangay. Ay nananang, marigatan kayon tupay ang makalagip. Ibagayukit din nga iso ti agkabaw. Pudno mo't Apay, saan pa lang agawit? Katnay, sumibngutan. Bayan nyo kadilat ta, kay talaang anag kita da. Ay, numabartag, maturog to dito'y balay. Perwisyon tupay. Ay unay kayon ay nanang. Pulutan da day tilutlutwal. Anya, naglaing dan. Ay, ayabam manjay amam taong tak. Pagsasawak, iti saan amalamot ti asaw. Inom ka lang nga inom. Anya nga inom? Italamanan niya aginumak. Kat no nagiinom kayo manan, iti naminsan nga aldaw. Anya? Ibusem ti kwarta naglakwan iti erek. Gapo iti kaiinom mo. Ay, kabaw ka atalagan. Idi pa'y naminsan atawan anaginom kamay, kani kumparek amakaryaw. Ay, di nakman pagbalinan akabaw, si kalaklakayan. Ay, unay kad. Ayan na ayat ipagpadokturan ti kabaw, te ipaagas ka ni Jay. Na, ubing ka pa'y matikunak, ngam nagkaroon ti kabaw mau. Ay una yun. Di matla sumardangan nga agragrag ti sabong kan bulong to'y abokado. Ay, Sanya, umay ka aglotaw. ay nananang, jak pa'y nalpas ang nagwalays. Itay ka pa'y lang agwalwalis dita. Dayto'y nga rod abokado. Agragrag ti bulong kan sabong na. Na, unggag pa'y sa agragrag damot ka. Nagrigat awalisan dagiti sabong na tanagbabasay. Ay kunakun kay, pudno ti atap ko. Nga anya nanang. Pinaginawan dayjay nga Imelda, daytoy abokado. Nanang. Timon pa umayan dito balay dayjay nga Imelda.
Ay, paginawan na amin apoon ti kayo dito'y balay. Ay, di pa'y matay amin ang agbungbunga akayo dito'y. Kahit nada kayo nga iti paginawan na, nanang. Ha? Ay, matayak mo Rumor ka manan ba kahit? Mapanak laang makikaruba. Di ka mapanita balay na nanatireng, tanaungot ka no day ba kahit? Jay anak na mo timapan ko paspasyaron. Nisan niya. Uray pay. Ang mga noadan to may bagana kang ka. Nasimpot mo't nisan niya nga anak na ah. Sa bali ni nanatireng. Kasla tigre day jay. Iso at tireng tinagan na. Tigre. Tila ibagbagam mo. Mapanak, tamapan ko ito daytoy saan ang naibus nga ulo ti Litson. Alang nga ron, aganad ka kanina na tigre. Ay, tireng. Si Kabot, tila lablabi daw. Asan niya? Umay ko man ito daytoy ulo ti Litson. Amano kayat yo? Ay kayat ko dayta, Ay na, nagmamayat mo tan ti bunga na daytoy lukban niyo. Babasit da pay. Lakwanak to ti bunga na Nay, ninanang mon samot dayta bumaba dita tricycle. Ni nanang, napan nakitsenda. Ay, Imelda, agawid ka. Ay, sana pa'y nga agawid sa niya. Nasken nga agawid ka ran. Ha? Taapay? Ay basta, dito'y kan likod amag na. Ipalawag kuntukin ka. Gimatang ako ni tibunga ti abukado ije palingkay. Tamog. Saanan adumakkel tibunga di abukado tayaw. Tapi naginawan ni Imelda. Ne, awan mat ginatang yu asidaan, nanang. Awan, aya. Puro mat abukado to'y ginatang yu. Day, apay ngay nga agpaisaw. Ay nanang, nakabawan nyo manen. Kunak tumat ngamin nga itugot dak numapan kayo makipalingke. Taado ti makabawan nyo. Itugot ka. Ay, sino nga iti agbantay dito balay? No umay manenday dyan nga Imelda. Ay, tangad-tangaden na amin adimangan anaw. San abalay taadalityon asidaan kayo. Na, litson. Ulo mo't ti baboy na ita. Litson. Nanang, italaang amakaraman tayo itilitsyon nga ulo ti baboy. Anda pa'y mansanas iting iwat na. Ala, day tangarudan ti sidaan tayo kanatatang ma. Umayak manan ijay balayo paray. Ta ginom tamanan. Ay, umay kalaang. Siya kaon, timang itugot, iti pulutan ta, paray. Ay na, imbagman. Banyas, ti itugot ko apulutan ta, paray. Anya nga iti makunam. Ay, mayat day ta paray, naimas. Makiin inumanan ni Tatang Maud. Ay na, agulimag kayo ka din, nanang. Oh, papanan niya. Inakman pagsasawan dya, amam. Ay nananang, adda bisita na. Kababain mo na. Ha! Kaya't kung arod, apabainan ida. Agtugaw kayo kadilaan dita. Dinaklapdan. Kana yun ti panaginomda. Italaang manin, nanang. Sino aya, dya kadwa na nga agin inom. Ay na, dinamagyuman idin. Aya. Ni Mang Makaryo, di kadwana. Ha! Dya agpatpatay iti taaw. Anya, ay unay kayo matan, nanang. Apay, asino tinangibaga kada kayo iti kasta? Ay, saan aya, asika? Ay sus, unay kayo, nanang. Agbuya kayo iti TV. Tapno mayaw awan dagita dakas apang panunutan nyaw. Ay, awanan. Awanan at talaga. Anya nga iti sirbi na gito'y amulan o kastoy. Anya ay ati sangsangitam dita. Ay, lalakay. Dayto'y lukban amulam. Ha!
Naragrag amin na bunga na. Wen nga raw de. Pinaginawan nga min dayjay nga Imelda. Anya? Imbagak mo't kanisan niya. Adinan pa umayan dito balay dayjay nga Imelda. Ay, sayang. Sapay nagdadakkel ka nagsamit ti bunga na daytoy alukban. Awanan tila kok ijay palengke. Awanan! Lakay, ada kayat ko akanon. Di mo kunan na pagulyan nakmanan. Kat umununa dagiti sakak. Saan? Si Kamot. Agrigat ti kasjay. Amok ah. Kan dagiti man mo nalaka burasan. Ti bagam nga ulya ko no burasak. Jay bandasan niya ti kayat ko akanon. Sige bakit? Jay asawam dakim basol. No apay anaragrag tibo nga jay lukban may. Ni Imelda nana. Anya aya tinagan ti asawam. Saan aya nga Imelda? Apay ko mapabasulin nyo nga Pinaginawan na nga ro jay lukban may. Kan kita am jay abukado may. Hawanan ti bulong na. Napin nagdaamin. Kat amom no apay. Apay nana. Pinaginawan ni Imelda. Anya? Iso adi mo papaumayan dito balay dayjay nga asawam. Tabawalan nga umay dito. Anya, basol ko no apay analaylay dagiti mula da? Uwan ka no. Apay ngay apabasulan da. Pinaginawam ka no may. Saan mo't ah? Anya saan? Saan ajay mula dati pinaginawa? Anya nga rod nga Day tarupam. Anya? Saan ajay mula da? Saan? Apay kumamot apaginawak nga ajay mula da. Tiring, agsarita tamad. Apay. Apay at tila pagpabasulam. No apay analaylay dagita abukado kan lukban. Pudno mo't basol ni Imelda. Nagado apaginawan na. Dagiti pa'y poon ti abukado kan lokban. Ay na bakit? Kababain day tangar aramidam. Di kag pabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Saan na ka mabain, lakay? Pagbainak ko ma. Panagkunak ni kumparek amakaryo ti akin basol. No apay analaylay dagita apoon ti mula. Apay nga isaw ti aking basol. Dagita ti nagsinublatan na anagis-isbuan. Anya. Naganaka konsan niya. Babae ti inauna nga anak ko. Ay, isumit lagayam anabayag asaan ka nakita. Tinanggad nak ngamin ni katugangak. Ay na, manuabulan asa anak arimrimwar. Mayat ti kasta. Ay, huwan gayam. Kumustamot nga di abukado kan lukban nyo. Natayidan. Anya? Ay na, di manon meten ati ipapatay da. Tanabayag meten dagi di amulami. Kat, siya ka di pa lang ti pagpabasulan ni nanang mo. Ay na Imelda, saan la asi ka ti pagpabasulan na? Amin nga umay ije balay, pabasulan na. Patinto pa jagar aram kanya kat pinabasol na. Anya? Adda nga min kabkabawon ni nanang, iso ang kasjay. Anya ngay nga rod. Talaga nga anusan min taagkabaw kat nga rodon. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ay agasam ngay day tagastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga rod. 2.5 siguro.
Isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan bakit? Tagmalmalema kung dito'y balay. Saan kan amabutang nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol dito yung pandemya. Adua talaga ti pinarnuay daytoy a pandemya. Ay, talagang adong. Kasano ngay dayta? Saan kayon nga agkita kini Cherry? Ay, nga rod. Sapay puminpintas ni Cherry. Sumiksiksi. Ada na panunot ko. Tap nagkita kami. Kasano dayta, pare? Bakit? Urayam dyan mang-install ito internet dito'y balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Ada lamapan ko ala na papeles iti kumpare. Di mo pala inala idikalman. Ambong marod ang Arabianak. Ay, amangan no babae mananday ta ah. Si kakit dimit. Basta rumuara, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinokonak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan arumuarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak, akumpare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito'y balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamiss ka mo't may sweet cherry. Ay, ag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na kakanayon ha. Win. Ag-video call ta kanayon. Uwi na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la akasla? Talaga at tigre, day dya misis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Ha? Sigiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskala tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, ah? Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya? Hoy, tilay bagbagam. Ha? Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat. Hinagat ti kuton. Among mo sensitive ti kudil ko. Makagatak labasit. Aglabagan. Ay, maamwak lang agchichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan ah. Sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentiyam mo. Adamat pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mon. Kan uray saan kon abantayan no adan ijabalay. Agtaldamot laang ti panunot mo. Ante. Adan sakit pagsayaatan da ito'y pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damat. Kan, uray si kamutan Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, uray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike,
Anya day talanlan saam? Dahil tiri daw ah. Apay alanlan saam? Dito yak nagtrabaho. Dito'y asiled. Katuan. Nakalaktiri daw. Wen ata no jak maisturbaw. Kasta kano ay ati work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray da giti ubing ijay. No agbuya da ititibe, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man itilansa. Isuda ito'y ti pagtrabahuam dito'y balayaw, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bakit mo ti araramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno sana basta-basta makastrak ni bakat ko. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Uy. Di mo pigsahan. Taamangan na mangag na ka ni bakat ko. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no ama disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, taatuyan ti kapem. Agulimag ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilid apag trabahuan na. Da kayo mo't ante, gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello. Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video call. Anya, kat da ito'y lalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadigdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni misis mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadi asan na amaamon dahi pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna dahi jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre at talaga. Rumbang lang ang mapanan ni kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakat ka. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Busy ak nga, Rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ak kunak. Busy kalakit din aka na yon. Umay ka mga nun. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wala. Agim bibisi. Busy? Si kaki di man. Awan mat gayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan. Nakasilaw mat iti silid apag trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, Ay, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga, Rod. Oh, Uri rabi agtrabaho ka pa'y? win ata ag-overtime ak. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Diyak nga, Rod ka, ti maisturbaw. Oh, kaslay ta. Disturbon nak.
Wen tawan kamutan iti pagiddaan ta. Nagisamsambutak nga rod. Angam, kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? Tagmay saak mo dito. Kita akman? Ay, unay ka na yan. Awan ti sabali akadwak dito eh. Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunangamin kan kang adda. Makaamu ka. O sige, inak maturugan. Hala, sumarno ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, paray. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo latak ka ni Cherry. Agmalmalam kami ang with video call, paray. Kaya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ko. Kaduan nga oras ko. Nag-video call kami ka ni Cherry. Bili bangkaon kan ka. Pare, Talaga kasta, pare. kasano, numamuan ni Mrs. mo? Sa anak mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi agtrab-trabaho ni Mike. Wen nga rod ante. Agpatpat nagpay Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho. Ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado a dita panunot mo. Mirasol? Huwag nga rod ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdwa-dwaak. Angam, jakmat amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Anya ngay ti serbik at teacher iti computer. No saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home ak mananita, bakit? Di ka man agtuktukan, madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti ibaon mo? Trabaho mo dayta? Nasakit nga ron ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya, Wen, adda di talistaan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. ay sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di ah. Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taamo nila kay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya ngay ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ad ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen kaanakan. Mabitlaan. Oh, aday ta. Nalukatanan. Ha? Ay sus. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Kan saan laang amay may sa babae? Aduda. Ne. Ay. Dahito mat cherry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat-katawa Wen ante. Agkasam. Tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da. Uray rabi Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante. Amo konti pakabisbisian na. Work from home gayam, Mirasol,
pa nga awan internet. Sana ka makapag-work from home. Saan ka makapag-work from home? Wenno, saan kan makapag-chat? Wenno makapag-video call? Ha? Anya mo dito sa asawa mo? Ha? Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad adugayam ti oras kan panawan mo makichat-chat kan makivid-video call ka dagiti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay at cherry nga awagam iti lalabs kun honey. Ha? Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alino ko nak Mike. Ha? Isu nga ita. Pumanawak pa lang diti balay. Makaamukan iti biyag mo. Pimanawan ni bakit ko. Kat kadwa na pa dagiti anak mente. Ay, kasta na ti biyag Agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramida ka, ante. Tapno agsubli ti asawa kan dagiti anak ko. Work from home. Sabali mo't gayam ti aramidam. Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lokwan ti asawam. Tapno naragsak ting kay masakbayan. Ante? Ala, ing kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo lukwen ti asawam. Tapno naragsak tin kay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na tibyan! Lakay, paburas tan ti bunga ti manggata. Ay katwan tapno saan nga iso ti umay suksok dalan dagiti ka, ruba tayo. Ay na, liblibasan nga rod nga ululyan dagiti ubing. Iso burasan tayon. Sige, agayab ka nga rod iti agburas. Maguray ka bakit? Asino nga iti ayabanta? Asino aya ti awan trabaho na ababaro dito'y lugar tayo? Madidagita ta, sadot dagita. Kahit asino nga raw. Amukon. Ni Mang Karyong. Ni Mang Karyong? Wen, nagagat na ita. Gray tayo ba? Karyong! Woo! Mang Karyong! Ay nasakbay nga ayabam, manungay ti itang dantakin kwa na. Iso nga rod nga iso ti ayabanta. Tauray manulang ti itangdan mo, mayatan. Aya? Sige nga raw, ayabamon. Maray! Maridolor! Apay mare. Nagburas kami ti mangga, gumatangkan. Manungay ti may sakilo. Nalakalaeng, 150 laang. No ije palingkay, 2 gaso. Sige, mangalak nga rod iti 5 kilo, mare. Sige, alaag to nga rodan di bayad na inton i-deliver ko no bigat. Ay, uwan, mare. Sige, Maray, tamapanak pa agkanvas di ta kaaruba. Ay, uwan, mare. Mapankan, tasaan da pa'y anapan iti bangkag da. Ay, sige, Mare. Agorderak itila ko mamangga. 3 kilos. Talulaan? Anayumon 5 tapno agpada kayo iti order kin ni Mari Dolor. Sige. 5 nga rudan. Bayadak itan? Inton bigatan paray. Alang nga rod, Mari Minyang. Lakwan na kami amin nakaruba. Tapno makalako kamot iti manggayaw. Wen, tasyak pa'y laang tinagpaburas iti mangga dito'y paray. Uwan nga rod. Iso sigurado nga ado ti malakwam. Lakay, ado tinagorder. Ay kat mayat Tanay, adon atiklis tinaburas. Ay na, nagado ti order da. Sigurado nga rot ang maibusan nagiti lako ta. Ay, ungayam, pinakan mo ni Mang Karyong. Pakanan pa'y laang kat tangdanan tamat. Ay sus, mabisinanan Ay saanin bakit? Mapanton mangan ije ili. Wenno ije balay da. Ado pa'y ayati burasan na. Basit lang. Madamdama, malpas na itan. Ala, ingkakit mangisuputan iti order dagiti kaaruba tayo. Wow! Ayos!
Nagyaman kami, naburas gayam amin na ito bunga ti manggami. Uray la kayak haon. Kayak pa'y lang ti umulay. O nga rod. Na ito yung ti tangdan mo. Agawi na kaon. O, sige, Mang Karyong. Inton sumarunuman na na. Agyaman na. Nay, agawit ka ang tatakaryong. Wan dolor. Si kansamot ti tinangdanan damari minyang agburas iti manggada. Wan, nalpasan ang naburas kaw. Manungay mo tintang dandaken ka. Daytoy man. Bilangan man numano ti tangdan kaw. Bilangag nga ron tata ah. Day talaang matinted na. Nay, 100. Nay, 150. Daytoy laang tinted da. Kat agmay saka pa'y anak buras tata. Kurang aya. Ay, nay matlagita nga agasawan. Di dala na asyan mo't kengkan. Ay, imbag lang nga ada igatang ko iti kanal. Wen angam kurang dayta, tata. Pinakanda ka. Ay, saan nga raw? Mabisinak pa yan. Ay, sus. Ala, umunag ka tatatamangan ka pa'y. Kaasi ka mo't alakay. Dahito ti kupa ni Mare Dolor. Kisayam. Anya, apay akisaya. Basta kisayam. Tapno adupay ti malakwan ta. Numaamuan da ngay. Oho, apay ikilo da pay aya. Ala, kisayam iti talo amangga. Oho, tila ibagbagam mo. Sigikit din bakit? Kasta ti agnegosyo. Makamu ka. Kaano tapay abumak nang ngay, no saan ka ngagswiti? Kat dagito ngay daddo mga order. Ay, kat natural, kisayam mata. Anya? Damag kaladamag. Sakman lang, ti mang kisay. Hey! Talakay! Taol ka la, taol. Asino ayat ti tataol ang brown ay. Siya, nana. Asino ka? Ni Minyang daytoy. Umay ko i-deliver ti order yu amangga. Ay, adan. Wala na. Ala, umunag kami niyan. Tanagudong dyan akaw. Agmay sak ita dito'y balay. Day tamot aso yung nana. Saan nga agkagat dayta? Ay kun alaag mo tin ati bayad yu order yung. Ay, sika manlangan timang bilang iti kwartak dito'y pitakak. Nakaaron da ito'y matak. Dandani jakon makita ti bilangag. Kasta ayan nana. Mabitlaan ta isok to'y mangga. Ay, Ah, mano akilo dayta? 10 akilaw nana. Adda surok na amay sa akilaw. Ay na. Agyaman ano kasta minyang tasinurokam gayam. Una, agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukana. 5 kilo dayto yan, Mare. Nene, Mare. Di mo ikilo adita imam. Tasaan mo't akilwan day ta imam. Naglagan mo't ngamin. Ah? Kano dapay surok na day ta? Aya? Wun, Mare. Ay, katagyaman nga ron iti surok na nga ibagbagam, Mare. Agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukanang. Dayto nga ron ti bayad ko. Ay sus, nagdadakkel mo ti kwarta yun. 1,000 man ang ti kwarta, Mare. Ay, Mare, day talaangan tinabati a kwartak. Iso abarya mo. Nay, apay nga itakalaang anagawid, pare. Nagadumot ngamin tinararamit ko di bangkag. Jak na puutan arabi igaya main. Imay ngamin ni Mari minyang itay. Kat in-deliver na day ti order ko amangga. Nih, tingay order ka. Ay, diya mo pare. Ang madamag ko man. Ada ka di kilwan iji balayo, pare? Adda taglaklakwak ngamin itinatang. Ikilok man nga rod dayto in-order ko. Nuhustumot laang. Ay kaumay ka di balay amaray. Kuna na 5 kilo kano dayto. Kan ada kano pa'y surok na. Ngam kasla agdwa-dwa akmot. Daytoy laangan may sa aso puti saan pa'y anaalang order. Akin kukuha ngay dayta bakit? Ni pare Pedreng.
Napan ka no ije bangkag na. Iso nga itad kung tulangan inton bigat. Imbatim kumamot na ije balay da. Ah, je bayad na nga Di dan tupay itad. Sa bagay. Kunakan kalakay, nagbiit anagatang dagiti lako tamang da. Wanya rod bakit? Kurangan tumanen Ay na, inton sumaruno, agpaburas tamanan, tailakotan tumanan. Wen, ket jay santol tumat ipaburas ta. Ilako ta kadagiti kaarubat alakay. Wen, bakit? Saan tan nga umadayo dito barangay ta? Bakit? Ta dito ipailaeng, ket makalakutan. Ay, kurang talaga dahito yung lako kanyak ni Mari Minyang, pare. Nagadumat ti kurang nan. Unay mat dayta na panang loko da kanya ko. Kuna na, adda surok na. Ita, kurang may. Jakla ko man nag-orderan. Ay, nagalas mo ti kasta nga ugali ti karuban. Ay na, kumarik pa'y Wan nga ron. Nagadu alukon na. Datayo pa'y akaaruban na. Makapasakit tinakam. Jak kaya atin nga alaan ti order ko. Isublik mo tan aday ti order ko. Apay dagita adda di tarwar. Na, dagita mo't dagita ilinakbo ni Mari Minyang ito lang ka. Kilo dati order na Nagaduda ha. Malaw, munag kayo! Bakit? Inka i-deliveran na ti order ni Pare Pedring Amangga. Nagsapa, katartaraw pa'y lang di manok. Masapsapa rumrumor day jay. Sige, inak man laang Alaan madagos di bayad na Woy, Maudin day tanga ilakot woy, ay na, jakto pa'y naramraman ng tibo nga timanggata. Uray sakmat Nasaya at matkit day, tanaila ko ta amin dagiti bunga timanggata. Paray, rumor kan? Ay, si Kamagaya, Mariminyang. Nasapa ka Sinapa kun taamok amapan ka manen ije bangkag mo. Uwi na ta mapanak agmula. Ay, umay ko ito day ti order mo amangga. Dayta, 5 kilaw. At dapay surok na. Kuha mare. Ken alaag matan aje bayad na. Jak alayan day ta. Nay, apay nga ikat nag-order ka. Nagbabawi ako. Ay, sana mabalay. Basta latag babawi kan. Nag-order ka, iso abayadan. Uy, nadapagbayad ko, no kwarta laang. Kat iso nga road, bayada mo na. Di ka gungat Kasano ajak makaungag, kat ag-order ka. Ita, di mo matalaan. Ibagak man lakin ka ti pudnon, mare. Pudno nga. Kurang, ti kilo dagiti lako mamangga. Anya, ay saus naglastog ka matan amang ibaga iti kasta kanyak, paray. Sa anak analastog, mare. Ibagbagak la ti pudno. Ay, basta bayada mo day tao. Jin deliver mo kuni kumare dolor. Kurang ti kilo na. Ay, di ka agsawi iti kasta. Amin amang nga deliver mo. Kat kurang ti kilo da. Di ka agsawi iti kasta, pare Pedreng. No di mo kayat nga alaan day toy. Aglilinip at tayaw. Nagsasaritaan dagiti kakaaruba tayo ditaw nga ireklamo da kayo nga agasawa. Gapaw iti panang lukuyo kada-kwada. Anya? Imay daing kilo ije balay dagiti mangga nga intab mo. Kurang nga talaga ti kilo na. Iso ajak ala inday ta order ka. Tamok. Kurang mo la ti kilo na. Agririri dagiti kaaruban ang lakay. Taapay ka no? Naamuan da akurang ti kilo jay mangga nga inlako ta kadakwada. Ha? Amin da agririri da kano. Ne. Nakaamonda ko mangay. Adda nang ikilwan da. Yak amu Mari Minyang! Ni. Mari! Ni kumarim adulur day jay Kape nga ta. Ay kat inkakasaritan Ayak man, Mari! Anya nga iti baga. Ay kat makaamu kamatan Anya ama kamukan ni bagbagam. Insuro nak nga agswitek. Ita, kasta ti bagam. Ne. Insuro ka aya. Mari! Naa, pagliba ka mo, jay imbagam nga aramidag. Ala, inkakit sangun ni kumarim. Ang mga numapan agdarom day ta. Apay maray? Ay na, Mari. Agrek-reklamo ni Auntie Lourdes. Je bakit abulag? Wen, agong unget di anak na maestra. Takurang kanungot di lakom amangga. Ay, kuha maray. Uray to pa di order ko ken kamare. Kunam nga dasurok na, ngam kurang mo. Kurang aya? Uray dagiti kakaaruba tayo. Agreklamo da kano. Kontra kada kayo nga agasawa. Ay, unay mo't daytan.
Ay na, kaspurok leader, jak kayat nga agaapa kayo, gapulang iti mangga, mare. Iso nga umay kakasarita. Tadyak kayat, ano lumabas ka dita kalsada, kat barsaken da kalatan. Ay sus, nasakit ti mabarsak maray. Iso nga rod ako nakamakisarita ka kadakwada. Kat ikarim asaan mo nga ulitan, ti inaramid mo. Ay, uwan maray. Itod mo mo't ngamin adya eksakto akadagsan ti ginatang daken kamare. Tabinayadan da kamot iti kayat mo apresyo. Ay, sige maray. Aramidan mi da itakin nila kay ko. Pasensya kayo pakawanan da kami. Di mo ngamin lukwan adag iti kaarubam mare. Laglagi pa tay pagsasao ako nana. Kagura na kati kaarubam no siniswitik ti pagtimbangam. Iso nga agbalbaliw kayon kanila kay mo, mare. Titaan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Kagura na ka, ti karubam, no siniswitik, ti pagtimbangam. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Naggapgapwam, imang. Di ta karuba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Imanaw ka, katawan ti makan. Si ka kumamot tan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tanumapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko matimaganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamuak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta? Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad diti barangay Tayaw, nagbalinan a bakla. Kat, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakitinagluto. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Kadarod papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti ko kumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayat may akalutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka mo. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Winusaan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok. Tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabalak. Inayadom ta ni. Ay sus, natukul na ti postisok na kay. Kunak kang kakat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan maten ni Imang. Ay, wan nga rod Sapay ko na nang adda iba ka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban sama? Mabit lang Tama panak man ijabalayda. Ingka kitaan? Wan. Awan mo't siguro nila kay na. Awan, tanapan nagtrabahon dayjay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalayda. Taapay ka no, Kagura nga rod nila kay na. Jakman amo no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod ngipon ko. Apay. Nan ano ti pustisom. Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilag. Aya. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan ngipon ko. Nay. Ay,
Kas kamu lagayam bakit no awan ngipin mo? Ikaw man dito nga aramid mo. Patawaan na kayo nun. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay Teresena na. Amom matanda dya abakla. Mahilig mat amaki chismes. Iba ka. Amayap ti Teresena na. At aman ama magaan di impagkat ko apustiso. O sige nga, Rod. Na, slagsang sangit ka, Maut. Awanan na kayo. Talagang awanan. Awanan, Jay. Di pustiso ka. Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba pustiso, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ika. Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Adda kwartam. Kortam apay, imutan na kitan. Hindi nararin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Na, apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusan kitam! Wanan. Ang parukod inton biga. Nasaya at mataagi na ni misis mo ang mapan makikakaaroba at ila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaroba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan. Tinak mat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay, nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't day tingiwat ko, nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't day tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar, dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am daytoy balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan ang maamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan Mabain ka no pay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kasla saan ka no mat ama ifit dya pustiso ana itad kan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga Rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga Rod Ay, Namin ano kanumat nga insublina itinagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't dyan nagaramid, aday dyan kanu dyan kukwana. Sakit nasurukan ang makalawas asaan nga imimay dito'y tirsinak. Win nga Rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismes. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayata, hindi tapos tiso. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas la agarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Wala. Ni Imang tag-shower. Nagpigsat pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Ay, nasaya at man ta imay ka Imang. Ay na, nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Aday agtagtad dito'y tersinak? Wan nga Rod, apay akaslada nag-shower. Katanya kay tinagsasaritaan nyo, hindi ka labas. Agistorya kayon, Ay, shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay,
Oh, sige, sige. Agsaw ka pa'y. Apay ayang amin. Ay na, bakla. Isaw at talaga ti paggap-gapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, mariimang. Agsaw-shower ka talaga. Nagpigsa. Day to ingiwat ko? Katuan. Nay, apay ngay ngagpaisaw. Panagkunak, day tapos ti som ti makagapo. Ta saan kamot nga agsaw-shower, ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan day tapos ti som. Amangan nungipon ti pating day ta ingkabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipan ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya? Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno saan na ka mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti pustisok? Katuna. Anya kumangay ti sa balay. Ay, pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangad no makisarita ka. Tapno saan amabasa ti rupa ti kasaritam. Unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Ket tapno makapangan ka. Kasano day tuyan ngay? Saan kan nga agproblema bakit? Di akon makapagchismis Day ta ti kunkunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon day ta. Anya nga lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Day ta ti solusyon day ta a problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saan arumrumwar di tabalayo ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mat no agsaw. Nadlaw ko matday tayo din na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga katawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may kanjay balay may. Awanan ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan a problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan taag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, angam, mabalin tayo latang agchismis. Ha? Kasanungay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayon nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryaan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok diti unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasting nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra dita eskwilaan. Nakadamagam! Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Iso nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ay, Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, sino jay kunam ana si Kugan ang maestra? Ay, basta,
Ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto Talaga kumpleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang! Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarom ka no dya maestra nga chismis na. Anya? Ay naku nakmano nagtalnan ta nagpapustiso. Ay ngam saan pa'y matlagayam? Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan. Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay nalagay! May balod ako. Anya nga minti inararamid mo aya? Pinerde ka no ti reputasyon niya maestra. Ay, itad mon kanyak day ta cellphone. Oray pa'y no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanan, amanayunan pa'y dagiti mangidarom kan ka. Jagmatam mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti may sa tao. Di ka lang amin agtal nakit. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkitam tupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rudan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmam daytan. Agbalbaliw ka. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!